Eashal Captain kavam benuvi kudena namuna dari warakave ekudin inspire kotti motivate kotten wege den Hiriya school ga Eashal olum wagote nimumage korin mudarrisun nasha school asha dari warunna wes commerce kame kotten wege safuga edu verikama ekuga molvegen namuna ಈಶಲ್ಲಕಿ ಎಹೆನ್ ಕುದಿನ ನಮೂನಾ ಅಖ್ಲಾಗ್ ರಂಗಳು ಕಿಯವಮ ಮಸೆಕೆ ಕುರ ವರ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕಾ ಕುಜ್ಜೆ ಎಹೆನ್ ಕುದಿನ್ ನ ಎಹಿ ತೆರಿವಾ ಈಶಲ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಹೆನ್ ಕುದಿನ್ ನಂ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಸಿಫತಕೆ ಫೆನಿಗೆಂದೆ Eashallaki astu vara competent darivare den algondan hama faha kolleve kami classroom ga ves mihin hama de masakketta hama vara avahan nimmadane adi nimmadama faho Eashal hama faha kureve hama e masakkata help bumattaka hama ehen kudinna ves hitarikam for kodde hama vara determined वरा अजुमा का एक वरा टारगेट का एक मसके कोरा दारे वरे काम फाह कोल्लो Eashallaki amma kuderu suraves vara kolivaru kulan lobby kora ten kolivara vara shawgore sa kujje ehwegen games captain na umaki Eashallge vara podu ummide then campaign dos varu speech thingera poster taka sticker taka just pairs school ga ki grade takuga Kudhinge barala libune Eashal vara poda hivara libo teacher unge faratu vara boda kiya deve Kudhinna ane mi diriulmuge maidan ga nukume Kudhin kantatta kuran jehegwe zimmadar Kudhin takekkan zimmadar wan jehenekan komme magamega komme misalaka sarukaruge ves adi amilla kumfinjege ves amilla farat ane amilla mihege kairiga masake kuri namaves ekujjaku amille zimmadar wan jehenekan mihunna wahaka dekkumuga waki usotake gengulen jehenekan wara boda Kudhinna alwan kiyade hama ane ekudina daswegenda ane hem mihunna gulige masake kuran ehem mihunge ihusasta denegannan engene kudinna adihama eyaeku ane isnegu wara boda mi isnegu muge ba kudinna amille kantattarawa hinga intizam ko mihuriha kame mi kudinna mige tereng daswegellane මෙයාර ස්කූල් ga mi is magam tawoga miole darivarunaki astoge kotuga algonu deke kotuga hama games wara zimma bodu bay ei hame kani namennu ei eya ekko hama wara gina responsibility taken hama ekudinge bahuri school gawe sama kuding gowagen kuding manage kurumuga adi ekudinnaki dentibi darivaruna namuna darivar taka kai bawanje ehem veji kamanyo ekudin akhlaq war bodan ebeji rangalu ema mi akhlaq ga mi leadership ekudin school daruga kuriya gende vijje kam wanya ekudin wani mustaqbaluga wazifa ga maadanu ga ves adi dirolumuge hama homme maadanu ga sama akhlaq rangalu dina lobi kura war rangalu darin take kam games captain na umaki emme korean surave Eashal ge vara podu hofana ka wati ekan hasil kuremani vara boda motivate vida te ehen kanta koramuga kiyumuga beruga ves kolivaruge kotum ves komme kame ves kurevene kama asli
Eashal games captain ge gotuka hore ehen Kudhinge khiyalota adoha school ge management of for kodi then ek mubaratha ga ekudin baver goler ekudin na hivvarudi motivate kodun heduma kiyesi Eashal ge zimmai then Hiriya school ke dari warun itura active ve harakatho ga bairive oluma Eashal la koddevun ha kama koddinu kiyesi Eashal ge zimmai kamaga bolgura I think I want to make us to a classroom ga kiyavademu dairuga hamekani hama photo going etche deliver kollum ekan jannu warone kuriya gendaniki ege badaluga hama lesson kuriya gendaruga hama waragina task kota hama kudinna mes den egotun hama mi posters echi heduma year teaching na den hama mihime sama leadership gotun hama kureve waragina kanta talon hama lesson tereng hawal kollan den ege terem sama faha kollan mi horiha kamegga sama alona faha kolleve Eashal hama faha kolleve alon men hama anen waki kojja ko mihim faha ko no bonnya sama amillan edigem Eashal hama eba hori hama bay kanta tawga initiative naga em alona hiwani leadership ge rongon korea dinuma alon men lesson korea gendaru ko mi deve fursat ki ege mara heo badale Kudhinge leadership kurane kamekama inter school harakatho ga tereng Eashal ki athletics gola kuche then handball la netball ga sola kuche then open mubaratho ga Eashal ki netball hama wadveri ko kola kuche then gami mubaratho ga terega adabiye ki mubaratho ka school ga tereng ves open na inter class mubaratho ga Eashal ule ituru harakatho ga terega ane Kudhinna mi handball futsal kuriyange bagen deve den hame mi ge tora school tahuge meduga bawa mubarataka waraboda Kudhin tayyar kureve mundani misalaka netball vias adi handball vias basketball vias mi ge tora mi uniform harakatha school ga kuriya gendeve Kudhinna hama Kudhinge ekkala mi harakatteri nuniya mi ituru harakattakun Kudhinna daskuranche daskod denche kandatta daskod dinuga mi kalwaragina kantattake school ga kuriya gendeve den ituru harakatake mi ege bahuri ama mi sida academically related ama ituru harakat tavsadi sports ke ama ituru harakat tavsting alwana fa kurani ama Eashal mi debam samamara rangalu ko ama participate wa adi hasa ko alwana fa kurave ama sports ga ama Eashal ke ama fa ga kurave ama tarivare den handball la mi sadi inter class adi inter school event thawga sama school yemuga ama wara nangala bærwa kujja kamana fa kura then mi academic no kanta thawga sama Eashal ane bærwa kamana fa kolla adi mi school ga kuriya mi gendeve ama waragina ituru harakattoge sababun darivarun nan waragina kantatta life go eba dasve gende ege tereng hama ekkame goto galana faaga kollana confidence build wegen ebade then team manage kuruma bodeti group ta team leadership manage kurumas mege terege himene mi sifaya ki asloga mi school nimmafa wazifa ge mahol ga sadi diriyolum ge mahol ge samabara muhim sifa ekkama alon ham faaga kolla
Eashallaki waragina itur harakatoga wala kujakawati en libe huswagotuta waram madu then libe wagotu koluga school gade homework ta catches ade hedeto bala then kommedoku school amge koring at least 30 waraka minutes noni ek gadir wande mes filar daskarato bala then Eashal ka bulu kuragotuka test ta carry me hitadas kurumaga badaluga kommedoha ko revise kurumaki emme muhimaka mifada ituru harakata kun kudina emme boda daswanaka maaluganda gabul kureveni kala edi pahunna gawayettaka hurumai terikon hitan daswane mige sawbun kudineka pahumwes ani gawmi femwaruga edi pahunna mi gawayettaka ves hurumai terikon hitan dassegendani komme kuliwara kiwes adi komme harakata kiwes waki gawayede waki usultake mige hifahetigen kuriya genda harakata wima ka kudinna mujtama nikumegen kudin school nimma fadairves kudinge kibage mikahala riti sifatake ashaganegen daane Kommedoku school amge koring emme madu against ek gadiranu 30 minutes and then filar dasko revise kolleto hada then school nimama fahu itur harakata nennama gya gos echa kala again rest kollani then teenage jahara Eashal tuition taka gos hatare jahara nimigen first grade baga dani athletics then hatare jahara athletics nimigen hatakun noeka onnan extra class then extra class nimegota noekon dihaka Eashal dani netball kola then gya gossa echa kala again namadu kolla again nitamoshone Eashal me kurahi wakamaki kolevar kodo then kolevarge beruga huswagotalli ber family ayako wagotu hedako family ayako bera goslave sada kurimaguga Eashal game about target ki all leveling Eashal libon emme furihama natija hodu then Eashal mihar miole mubarat guys Hiriya school asha Eashal levels pahurare name hoda tino then school nimma fahu Eashal game about huwa fenaki real estate ke dairain koi atiyo Eashal ke kamyab ke sirra ki hum haqiqat guys Eashal ke mamme ya papa Eashal kurahiva horiha kame koddi Eashal shawgueriva kankama itore hivardi itur harakatoga awlama fursatos vai koddene hama Eashal ge member fan then Eashal ge kokkamenna maamanna kaafamenna bodu bebe menna bodu dalta inge heoduwa kives Eashal ge kamyaba libon itur ehiye adiyage itur school ge management school ge teacher ves Eashal din hivara Eashal ge kamyabe ge daturuga Eashal ayako olun ekwarinna kives hagigatuga Eashal ge kamyabe ge wara podetta ಅಳುಗಳುಗ ಬೂಕುರಾಗತು ಈಶಲ್ಲಕಿ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಕುಜ್ಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ವೆಸ್ ಹಮ ಫಿಲಾವಳು ಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಎಹಂ ಕುಜ್ಜಕ ಎಚ್ಚ ನೇಂಗುಣಸ್ ಏತಿ ಕಿಯಾದಿ ಎ ಕುಜ್ಜಾಯ ಏತಿ ಹಮ ಇಂಗೆನ್ ದೆನ್ ಕಿಯಾದೆನ್ ಈಶಲ್ ಫರಾತುಂ ಅಳುಗಂಡ ವರಗಿನ ಕಂತ ದಸ್ವಿ ಏಯ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಳುಗಂಡ ವೆಸ್ ಈಶಲ್ಲ ಕೋಳೆ ವರಗಿನ ಹರಕಾತ್ತಗ ಈಶಲ್ಲಕಿ ಹಮ school ga almost all the sports ga ole kujje netball ga athletics ga then adi inter class huri hachga ve sama wara barabara ulena then ane netball ga ole irwas eche nengunas kiya den adi ane hamekani sports noom like kiyawa irwas eche nenguna sama annane duruga inda for scary young as eche kiya den ಈಶಲ್ಲಕಿ ಅದೇ ಎಹಾಗಿನ ಹರಕಾತಗ್ಗ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವೆಸ್ ವರ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ ಕುಜ್ಜೆ ಈಶಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ನ ವೆಸ್ ದಾಣಿ ಗಡಿಯ ಅದಿ ಈಶಲ್ ಉಳೆಣಿಕಿ ವೆಸ್ ಮಾಲಕ ವೆಸ್ನು ಏಕಂ ಹಮ ಬಹುಗ ವೆಸ್ ದಾಣೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ एक गाड़ी रुकुरिंग ट्यूशन गाड़ी अंगಣ್ಣ स्कूल गाड़ी अंगಣ್ಣ अदी उळे हुरिहा हरकातक गाड़ी अंगಣ್ಣ अडुगंडु कुळेंदाइरुस एमे फुरतम ईशल इन्नानी एताग बूट अंगरंग
adi warm up wes Eashal emme furtama fattani mi fursatuga alugandu Eashal kari gunalam beenumani alugandu vara fahuruweri kamayaku buname Eashallaki aluganduge emme gar rahumetteriyakan because alugandu Eashal kari nubunawahake nonnane adi Eashal aluganda vara gina kankan daskoddifi alugandu mihegge gotuga alugandu boduwegen annairu hurihakame kuran Eashal vara ehi terivedeti alugandu vara shukuru kuran vara ufave Eashalla games captain kan libunitive alugandu kudinsureves alugandu bunan Eashal vani Eashal games captain ka vanama Eashal vani vara rangalu games captain ka she alugandu kudinsureves Eashalla mikahala magame libenne kama umeedu kurin adi mifada bodu magame libuniti alugandu ekama vara ufa kuran Eashallaki alugandu gabul kurav gatum vara rangalu games captain ne huriha kamagga harakat terive ekame kurairu ehi terive adi ekame kuruma vara barabara masakke kurana interclass engiruwe sama e practice taka barabara gos adi ehuriya etche revumuga Eashal vara masakke kuri ehmvima mi games captain libuniti Eashalla libuniti alugandu vara Eashalla ufa kura abadu es komme kamegga olonas namada waran iskande kotse dem wara ufa evegene kiyawan wara samalukan deni kitam busy kon olonas schedule ga hama kiyawma komme doha kwes wagutu kole heda kurane wagutu kole nudibingamu kuriyala fatiha tedwe namawe sama kiyawmuge ba ada koffa den itor kantaw ole dem bonelani abadu es kudina wara guligen ule teacher unna ge wara bas aha पर isnagagen kanta kuran lo kura kocheke waran hama lobiwan mamma men kaf men dekes family ya ge bodeti manes war respect kurane Eashalla ke alhamdulillah war emme bala ganna kala kujja kuderum feshiken mes ama kiyewma horiha kameges waran example le horiha kudinna alhamdulillah den hama kokwe siradaga jahma donta e misale kam dekigen hama ha hisaba ganna kiyawage mar molku jaka wegen amil famate teduwa amil masekkate ko mamme ne kam faida quran to he radaga jate kembeno abades Eashalla dembeno ana sehetaki kura komme kamegga fahatuga mamme bappya tibena wara kerigen huriha kamkas kurmat lam wani Eashal bunane wahakeki alukantoga varugade hipatashe ten doa kos hivarelwanuda libe vagutuge beenun hifashe ten libe husvagutuga filalta dasko adiage iturumes itur harkatawga oleshe ei itur harkatawga olamun kurimagoga ekojja faida kuran warakina a kankan daswaneti captain fada zimmadar magamtaka annam beenumwa komme kudzaka ves deenwe nasehataki ekudinnaki akhlaq rangalu kudibayaka waamwane dini kankama iskande dini fardu ada kura adi ehem mihunnan ihtiram kura
ಕಂಕಮ ಇಸ್ನಗ ಕುದಿಬೈಕ ವಾಂವಾಣೆ ಕಂಕಮ್ಗ ಕೆರೆ ಕುದಿಬೈಕ ವಾಂವಾಣೆ ಅದಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಇತುಬಾರ್ ಒಣ್ಣ ಕುದಿಬೈಕ ವಾಂವಾಣೆ ದರಿವರುಣಕಿ ಹರುದನ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ದರಿಂತಕಕಂ ಹೆದುಮಂಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಪರ ಬ್ಯಾವ್ರು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂರವೆ ಎಗೊತುಂ ಕಿಯವುಂಗೆ ಇತುರು ಹರಕಾತ್ತಹುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ಕುದಿನ್ನ ದೆವಿಗೆಂದೆ ಮಿ ಹರಕಾತ್ತಕುಗೆ ಬೇಳುಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಕುದಿಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಸಿಫತಕೆಂ ಅಶಗಣ್ಣವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನುವತ ಇಸ್ನೆಗುಂ එකක අනිකක ගුලිගෙන්ගුළුන් එකක අනිකකන් ඉහතිරාම් කුරුන් ටීම් එක ගොතුග මසෙකෙ කුරුන් මී දරිවරුන්ගේ කිබෑග එක එක හරකෑත්තවගේ තෙරෙන් දස්කොද්දේ සිෆතකේ එහෙම මිකන්තත්ත මේ කුරණි හගීගතුග කියවා ඒ කොන්ටෙන්ටුගේ ඉතුරුන් කුදින්න ඒ සිෆතන් අශගෙන්නවම